Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hello bro, kita jumpa bahaya ki video ke jangan nak por sekpor. Hakani ka video ngak kwa ban kren kumne halor ka jingsilur jong Dr. Iki ubade UMP jungi. Kat balong darbar hapo parlimen u Dr. Iki ejesingkon. UMP jungi. Jisong sabjar hapo parlimen rei u kren beiñ nak por sekpor ya ki jinge baje ki kendum kendram jong kaneka jala ka jungi. Ngai ka jingaro yu Dr. Iki namar julen rei u kren beiñ phar ya ki jingsha. Ngai suka banong kumne ya Kito kiba kren beiñ bat ya Kito kiba Bseiñ ya Dr. Iki. Ka jabing dongki ka dai basak caklau. Bat ki long thik kum uto Bseiñ Jyrngam uba supuk kulmar ya lyer, uba supuk kulmar ya ki slading, uba supuk kulmar ya ki kat ba uyus ngau. Kito kiba kren beiñ ya Dr. Iki. Ki sukran tang ban lajan hau ka lyer. Ki sukran bi balai. Ki sukran kulmar hana ba u Dr. Iki. Usukut tang hapok hana para. Hana ba u Dr. Iki unsulet kthasuot hapok parlimen. Sale pasya kren tang manajen hau. Pimyui ba u Dr. Iki uju kren beiñ nak por sekpor. Yaki isu ki babun joga nega jala ka jungi. Dan hakini ki singi bala debru. Ula kren hapok parlimen. Halor ka jing sakta jong ki trajaka bat ki nongrap na ka jing mentre ya kato ka surok silong dau ki road project. Bat ulah keren ru. Badai ban weng no ya u profesor prabha sukla ubadai u he jongka nehu. Namar ka jing bom lerkam ka jung u. Kato ka Ukraine ya kato ka surok silong dauki road project ru. Marsun keren u Dr. Iki. Ka sorkar India kala bahak pisak ndai san klur ban siu. Syaki nongrep ki bala sakta na ka jing mentre ya kato ka surok silong dauki road project. Hadin kajing bahak pisah jong ka sorkar India. Umadu perstun lapus ngonam hapo Facebook account jong. Hakaba. Ulaong baka sorkar India kala bahak ndai san klur ban siu syaki nongrep ki bala sakta na kajing mentre ya ka silong dauki road project. Lem dadai kajing keren jong Dr. Iki hapo parlimen ngam ngek baka sorkar India kan bahak ya kato ka pisah ndai san klur. Hot na kalian jong ka MDA government kala ban ya keren berkas sorkar India. Halor kajing sakta jong ki nongrep na kajing mentre ya kato ka surok silong dau ki road project. Nrei lem dadai kajing keren jong u MP u Dr. Iki ngam thrai berkas sorkar India kan bahak ya kato ka ndai san klur tingkah. It's a very important issue concerning the road construction that is currently taking place from Shillong to Dauki and the western bypass under the NHIDCL. Through you, Mrs. Chairperson, I would like to request the concerned minister to consider paying compensation to the farmers, then the homestay operators, store operators, whose livelihood have been greatly affected due to the unmindful dumping of debris along the streams, and this has affected, the paddy fields. It has affected the water source of many people who have been living, through depending on these natural resources. And therefore, I would request the concerned minister to consider some kind of compensation to these people, and at the same time to take stern action against those involved in such unmindful and selfish act by contractors in the name of development. Thank you, Mr. Chairperson.